na wigi metaro yose goticha in fact ya birembe aikari yose aroche te pare ye togo tuomana mara kwa mara muna bono igoro lito botu tubokera igoro andumena ntene gari ke bosi asobosi tokanywa so mondo kwa pagochi mondo yo maga kalibadi akabaka kanyara gumya mono sana bono kora gorwe susu stage bana batwara lito kali ale torasie ke gasie twa gera magima abera go siraga na komia se kone ya yose kono twara tora kole gasia siri tukiri ya lero lakini bono enega pare nene ya national government batwara nganturi banya kuganya tokobaganya bache ko kora maintenance kiara twajire kuganya step there bagoteki gabana batwara tora kora iga kongo tebia batwa batera nambia mono ya serikali take up step yo to maintain chibara chito kiara twachandiki lero ya chumaine etwara ngi para ito ekurukia mukama yagenda gisu bia sanyoroje ne saligete ase diversion ya kogenda kuchibanjore bono twaranga ase litukoria lero gatwa mwe tonyerosie ikiagera otegemea nduko nyara otegemea kuna into abana boda boda ekone yabere ngote twerure tonyerosie ase litukoria lero iko abana baito boda boda ngo baire ne ngambia mono asokwerwa asogochega ase litukoria lero kuriboteri getoseni kiagetembe kurwaiga sekoni iga ya riosea iyo gotoka imiage suguo dimya nyaribani masaba erietaria ne igongoro kwa Mwemere murikito Dan Muzungu so twariganiria roboti urwa senchira yobuikirano nokorenga anabuna eserikali ne chiko kwanya abantu benseme yu oyage susu tukotikana na roboti uru nitukori garo mwancho muri ntwa kumenyeti goro ya mateye mo iyo gutoka ase chinsemo cyanya myobotri ase wadi ya kigogia se bunge ya Kitutu cha Chenotime county ya Kisii ya bato bobo manene maiga yo kagiro komotindeka omonto yotali oyibu ya mateye abaseke ambero cyanya takobagie kurwa oguchika umubiro kuba kugotindo kurwa nase omorobero yibono nyare ko bagokogendera ase chinsemecho burikito Daniel Ntiri nware igabona bwo nacho twariganiria robot yoruiga asenchira yobuikirano kiasi, lakini hawakuwa na uhakika vizuri. Pengine kulikuwa na utata, watoto wakilia wako na majonzi. Sasa wakiulizwa akasema mzee kwa afira ametungwa madawa, labda ni yeye. Kwa hivyo wakamalizia hivyo. Nadhani ni yeye tu akasikwa. Hayo ndio yalifanyika makosa. Alafu mzee wenu huyu mwanaliaga kuna watoto ngapi? Sana na mimi kwa majina ni Pastor Joseph Migosi, kanisa la Free Pentecostal Fellowship, Kisii Central Region, Deputy Bishop. Kwa Nyamelala ni ndugu yangu. Kwa hivyo tulipopata habari kwamba mzee amepatikana moja, tulimshika mwingine. Na sisi tulipata na mshangao, lakini tukakubaliana kwamba makosa yasafanyika. Toka hapo tukaingia tukaanza mipango ya kupangilia mwili ukaondolewe na tuenda tulete mzee nyumbani tukaweza kumzika. Sasa mipango inaendelea vizuri, maana tumekuwa na ushirikiano pande zote husika. Kwa hivyo kila kitu kiko swali. Naona Mungu akitusaidia mambo yote yatakamilika. Maana vile mwili unaondoka hivi na sisi tunaenda mochari kuleta mzee ili tumzike. Familia ikaweza kutulia. Pengine mtafanya maziko kama yale hapo awali hapa, mtamleta mzee na kumzika? Tutamleta mzee na kumzika immediately kulingana vile order inasema. Kristo, na haya yalitokea kwa sababu ya bahati mbaya vile ilivyotokea, na tunasubiri tu wakishamaliza mwili ukifika hapa maombi yatafanyika na hususan itakuwa imemalizika. Mimi ni mchungaji nilikuwa nawezeka kutoka mwanzo wa mambo haya. Na tulie naye hapa mwenzangu ni wa familia hii. Na ya wajuze kwamba haya itakuwa namna gani. Karibu sana. Pengine nakorwa senseme ndibona ni gabarunya bechigali baburiwe ko bamaiso chinga kibarase chipara nuye karabako imokia abantu ko cyase chinsema aho chinga kechiga chimeyega Yesu huku reko nyaka babako kiania mebaso kano ase chipara. Intelligent traffic enforcement items that we are going to use to monitor speed and just ensure that people drive as required by the law. Serikali ilipitiza pia bwana minister mwezi wa 4 ya kwamba tuwe na mipangilio kamili kuhusu sekta ya tukutuku. I'm here to apologize. The most notorious transport we have now in Mombasa ni tukutuku.
tumeweza kuhakikisha kuwa tumezingatia watavuka vipi barabara. Tumezingatia kuwa building zile zetu zenye tuko nazo kama county watazi access vipi. Ni kazi bado inaendelea, hatuwezi kusema tuko pale tunafaa kukua. Using alcohol and speed gun. We have started, and just want to request, because we are now working together to ensure that we reduce crime, isn't it? So when your friend, relative is arrested because of speeding or arrested because of he was drunken, please don't request any assistance from the police. Measures need to be taken to reduce vehicle speed in order to improve safety for all road users. Data show that in Mombasa, pedestrians are the majority victims and children. Well, on highway, cars passengers are most likely to be killed in a crash. Introduce various speed cameras on our roads just to monitor speed so that we use technology like the developed nations. Waziri w'ensemo ya Labour Muske Alfred Mutua banoniganyira ko bagakubanekeria abakenya buna nabegete emerobelise ni kunyara ko bakwanekiwa n'abasayi kunyara bare kunyora chigasi ase sector au imena boigo isiko yense ya Kenya najega aniga ya kwana somego oyo mwime umucho Nairobi sonyara ko bagakubasegeta abasaya buwe sokia na kunyara ko abakorige chigasi echo asenge chama bagana mangi nabigo na isainekero moto. The permanent principal secretaries, various officers, vijana walio hapa ambao wengine wako tayari wamebeba mizigo ya kwenda safari vileo na wasalimu. Your Excellency, you know my style, it's chap chap. So I only have 6 points in that formula. Point number 1, I want to thank you very much for agreeing to come to this function and to also to be able to flag off this group that is going to Qatar after a really public recruitment. I also want to thank His Excellency the President for his brilliant idea of labor mobility and the way he's been able to support and push this move because it is essential for our economy. I want to thank also the organizers of this 1 week long, especially our young energetic man, Dennis Itumbi, for the work that you've been done and the coordination. We don't take it for granted. Your efficiency is well known. 2, when I was appointed to this ministry, a day after I was sworn in to be the Minister for Labor, I wrote a Nasoro kwera klase kiunga chigosori ivono bunenchire moyo gusira ebiegwa ekero abana barase chirusa bono niko omo daktari Obed Ombongi mukwa ajante ko bakaguchakia tournament ase chinsemo chiricha eiba choi gotoka ime ya kiamo kama ward ase anyate ko bakagoteba buna inenchire moyo koleta basayamo nabo ko bakonya gwetanga gwesona nya mona mangana yubosalia nabo gwesona nya amona mariogo yokutindi. Jengo tabanga Dr. Ombongi Obed okodire gento kingenjo mono sana eko era abana bagosoa chibusa ime chichanga ime kinya sore ime osakori rio getiga abana baikiroro na mwakire ngambia mono na ande nkuna chare talents na ande korokananga nabwate ebirenge bibiri kujibusimu na totebeti egenteke nese community ya ibacho ibinte ekerto gocha segetiga iga ntosiri ibintu mune binate muna marua kinya sore ande gweteba and idleness na ande muna muimu ate ebe mijese ende neroro bali bande batari kwa kasoka bali bande batari ko minyoka bali bande batari kwa kafarepo imijeso na bigete yonsi njengo teba na ga sense moya ibajo tubwato morembe na tubwato bwanjani Dr. Ombongi gendere ko tosira abana aba to gendere bosio e committee ande tuaro lire nkoleta kira bandamo nali bali masabengi last time mungu abegete na ande ndojera ndi ko abegiro mukia na ande twa giansiro bona ke kombe ke buna tuwa giasite ga tuwa nyoleta abana ba kinyureke na constituency yeito ko iranda bare maega timichezo na ande ka kibune yerusa ya tuka ngambali ko toka bale bwa gutyo bale bibyo bosani ekagera opedia karengera linga tigabe ke kombe ke bona kuna kia konyiriga mura muise koro kuna getia bono mupira no enderete na abantu mbandete kuna kocha na ande ne round ino kia lenge tuagete timu yirete yale kurukuba James na oya inero yirete kombe kyo
na ndi round ye twabikira boni ga for now timu tore just jire 15 na ndi to ndrete jindra ojira mente constituency ngima ono nale koiraniria basaya bari isiko bajenga giye rusa egere tusudie kombe kia Dr. Mbung na ndegere togendere mutwe egere na bwate ni scholarship ke kombe gitara era scholarship bunjiro mono kire se talents abana bari bagoje kuchiesa banje banyore ji scholarship chiko na direct kuchiesa school mono basically kira sa abana bakke baje ko swase ngagiye rusa bado ko bari lintende kento kenara ko tekyo moelio mwere ni sponsor itumbi yamono aso ko identify birengere libibia na ndeko konye kinyoro bono gochimotua na acha ndekereke kale final ndoje tutware relays ya bandaba nene tutware soka ya bangina na ndi tutware tag of war kumusenko so igona ko inkali ya bagaka bali chinguru bago kumusenko bachokiri tukio kete koronje eliye twanya Waikirabu na tuwe kira mwere bwe kionga chinsa isano na ibila senchira yu bwenge ingenda ndagi ase kionga chinsa 10 kumanya iyo mananda mange mnagende tukwatika kurasi chinsa mo ao tosu kwa gendra kuriga Rigetembe TV na kwego kalia mirubelito yonsi pideli caption kwa wachirora asembeo igekege kurubona iga che Cynthia Kirbo kuranse mo ibanyeri go tongenere Wilson Makoi na weganse media transmission tongenere director Kaveri. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi.